Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kilai teli kiseng balang bakan top ya ka New Trap Students Union, ka Khasi Jantia National Union, bat ka Chuduri Jantia wa Maya. Nen kasngi ka arpa pratrek unailor, ha ka je kendo bat kinong patai kubor ha Sholong Press Club. Kini kiseng kila dawa na ka sarkar jela ban wengkam no yu ranger katnat forest territorial Jowai. Halor kijing keno bawdan kti bat kawai ka karkhana bian ban ai ka transit pass sya kawai ka trok ket ding. Haka jo por kini ki laiseng kila dawaru ban weng no ya baro ke checkpoint ki badan harilum jantia hapo shibanai namar ki trok kila ya lan na kini ki jaka usamla kersan rembai habakran bar kilat pathai ko bor lapun pau kajing solingo halor kani ka transit pass namar katkum ki sabot balayo lum da ki laiseng lengba ka jingring video kila syam baka wai ka trok kala penket ye ki deng na ka wai ka karkhana odeng bala penyang bi an hakas no nartiang. Kini kilai seng kila kena ru ya katnat forest halor ka jingya lai lan jungi trok hakani ka jaka bat halor kani kenselat ban IT ru ya ka dor khas yaw menteri katnat forest jong sarkar jela ban pha pej benya halor kani ka benta da ka bakan turu ya ki bor bdekmi ban pensitam ya ka karkhana evergreen hakani ka arholai terki hakapor bagani ka trok kara load ane gani ka trok pat kalong kalalo kam kamut kam load hakata ka industries dan niga mil mo dah ka arholai tering ngila phai gi mambar ban pejbenia dan ban pikir be dai bat kani ga jingya jingyeng jong kani trok di bakit deng finish product ta ye kani ka ripat ngila yo igi tipi bagane ka kali kala load nang nena evergreen somel handrai kat kum ka jingyo jong ipat ki evidence ka jinglap jong igi jinglap jong ki mambar jong i mengila patch to cha bangiyo kubor bagani ka trok kala load hang neha nartiam kabede kani ka illegal somel ka bedon nartiam ande ngila yo pat i gini ban ring lembagi video kamera bede ba ka jinglot jong kani ka trok ngini gedeng tagaba penlengo pat yengi lane ka jingli ka bingkwa banbo i ka transit forest balai ba do hato donne ka an ban issue tipi chalan sebar jong ka industries lane ga sebar jong ni gemel ka kumba ka recognize daga government namar ngitip ba yung illegal somel kat kum kendan jong ka an ngimla ban issue tipi lane ban an chalan sebar jong illegal somel daga jinglap jong i kalong ka evidence ka babiang ba bangiyo bagani ka kali ka lalo nang ni kithay na artian bat katipi pat kawan nang nena Claytor C, kani ka industries ng tayo ni Claytor C. Kanina gali ang jong igi license, ngipan ka jing pensay na ka Knot Forest, ba hato, kamlong persya mo, iya kani ka jing lai jong kani ka Knot Forest, bat iya kani ka evergreen somel ka ba, sim iya kani ka ba issue ka ba ka kerteng jong kani ka tipi.